ikut jopi. Bagus, ada pas. Ini itu gua. Kunci kertas no ikut jopi. Kenapa tuh? Wikur, no? Kunci kertas no ikut jopi. Etika pakai. Kunci kertas no ikut jopi. Ribuan saja. Kunci kertas no ikut jopi. Kunci kertas no ikut jopi. Beri sedikit apa? Kunci kertas no ikut jopi. Di panayu na kabalang mulay na kabantagi ko jopi. Bitwa ya baptisma kan mau bapidai bani kai yala pun ya kejengai mabanrake ya hukum jong mulai ko bau kres dai kai ni ya kloi ban shipti ya kene pi kikme pa men sem do pi kut pi ya kloi ban ya rap ya kikme pa hak ban pendap ya lagi kamra krestan ko para kabalang kepriang subhaya pi da kejingkeban ke bakrau aka keteng jong kabalang adawa ya pi na kabentau kresunong penem jongi da kene kadak jong kene na kresunong penem da kadak kene na jongi 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 Terus nomornya kata terima jumlah terus nomornya kata terima bagi big pa mensim de kata kedengna ha kaselemak jong kikun kadak jong kres Jesu la jubab ya Nicodemus ngalakaran ya kabasisha api Bahwa umdan ubala bandrung hakimau belai lemda kha yau na kaum batau mensim ya kabala kha na kado kalong kado ya kabala kha na mensim kalong mensim ko para tu ngenya kerpa yau trai kemran ban phai mat syakine ki para ban yo ya kabaptisma bachangi baro da kejingi apa kejingi pat jome tu khat yakine ki para syakajing syai kejingi batmai jong kabaptisma patuy lamiki sa kabalang jome tos ngap yangi betrai bakin ya ilong kisaki bayne jong gospel tos ngap yangi betrai ba kejingen bahok jongki kalyalam yaki sabeneng tos ngap yangi betrai ba kejingen iin ikme kikpa kan kedaulati yala kikun tos ngap yangi betrai hey ngap blay try kenrat ya kene kuut kenam jong ne kikun kikti jome ki bapan ban ki bawan ra yala kikun kikti ha kene keduan kerpat kajing terwa jongki nam ta kikun kikti ha kene keduan kerpat kidon kajing shania bakra hame blay nong pet nong da nong suma nong ku nong kerdo nong pet nong jungo nong betin lendi ha ban sendra nanti ha kajing he kajing san ha kajing koi kajing klain bar ha kajing te breu je blay Ngam play try kendal ya kuhur kenam jong ni kikme kikpa kiberan la ka jong jingmu ban yoi ban pet ya kene kikun kikci bakin he kan san kan im ka kerteng kan sa kenam kipa ne kene dau kres try jongi play try kendal mela pai la kun ba meroi jong me bam kan no ya sai te sai kum jong sut krai ban perlanjau breu na kima jong jingdom ban ya lam yu syak brom ba jing shai jong hima jong me Gidway na kabantang kini kipara kibanyo ya kini baptisma bentar sini. Dopen nanya ki na kapopten rai penong yaki katempel kapuram jome. Batu pai mensia buku jome baun chomne haki. Gipani kini dau kris utrai jungi. Amen. Haga kerteng kris unang penem jungi ngapen slepi dakum penyang kajing penem. Do trai pen klanya pi da kabuo jungu mau bayam babasensyar junam la junam. Amen. Pinong Prasham jong kabalang
Ilong pinong persyang jom kabalang. 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 Ko parangi kepa jeme bagani ko umbala kerku kan wan raya ke jingem bat mai kan penrung yangi hakabalang jeme bat kan yalam yangi syaka jingem bam jukot dau kres utrai jingi kiba pediang ya kabaptisma kin yo ya ke jingem bat mai na ublai da ko umbada mensia bukut kum ta ma pi baro ke dan hang ne kinong pediang me kipa baye masam kipa kikmi kikpa mensiam tusmai tu pentumai yala ke jingkular baptisma kentaya ke pop la la ke jingai dau Kristus Yesus kade ke jingai chunga balang kade ke jingai ken ka bapidai badem bapidai bapsan penramba yala kikon kabalang sunghayen impla ya ke jingai impla ya ke jingai ya ke pot te phi kentaya ke pop bandung em kum kikon balayo jong oblai Phi kentaj jauh syaitan ukpa jong kapok bat ke jing syukur. Phi kentaj ya ke jing engpit bat ke jing kenya thala baro. Phi nget hau blai ukpa badan bo baro. Unong thau ke benang bat ka kendau. Phi nget hau Yesus Kristus kun bamarai jungu utrai jungi yau balakhan ke Maria testi lasana pnayu la ya balatapyu la mi pat ke bayap ula syong menta hakamon jong ukpa. Phi nget hau mensia bakut dak balang katolik bakut ha ke jing aslok kiru ko dak jing ma bi kipap ha ke jing mi pat ke do ba ke jing embam jukun kade ke jinget jungi kade ke jinget jong balang nisngau serong ban playa ka hau Kristus Yesus utrai jungi amen ya klai ban klai ya kade ke juban lam to shim ya kade kamlu kadak jong ka jing klai ya ke juban lam ai dulu sambil dia ai te menta piamon ya ke baptisma ko efika papeng ngapen baptis ya pi haka kerteng upa baru kon baru mensi bakut amen ko ribu rom wanmi salahe ngapen baptis ya pi haka kerteng upa baru kon baru mensi bakut amen ko me wangkor sucian ngapen baptis ya pi haka kerteng upa baru kon baru mensi bakut amen cái thai này nè